ubundi busanzwe umuco wo gutabara uba mu maraso y'Abanyarwanda. Ariyo mpamvu nyamukuru mu cyegeranyo cyacu tugiye kugaruka ku nshuro 5 z'ingenzi u Rwanda rwatabemo igihugu cy'u Burundi cyari kigeze mu umuco wo gutabara uba mu maraso y'Abanyarwanda. Ibi byagaragaye ubwo abasirikare ba RP Inkotanyi baturutse muri Uganda bahagarika jenoside yakorewe Abatutsi muri Nyakanga mu mwaka wa 1994. Ibi kandi babigaragaje mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi, harimo nko muri Sudani, Repubulika ya Centrafrica, Haiti na Mozambique. Perezida Paul Kagame ubwo yari yitabiriye inama i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nzeri 2014 yagaragarije amahanga ko nta cyaruta gutabara bari mu bibazo. Ati aho ubuzima bw'abaturage buri mu kaga nta kintu cy'ingenzi nko kubutabara. Kurinda abaturage niyo ntego ya mbere yo kubungabunga amahoro. Abo mu gihugu cya Tanzania nabo basogongeye kuri neza y'Abanyarwanda muri Kanama 2018 ubwo ingabo z'u Rwanda zohereje kajugujugu muri Tanzania zigafasha iki gihugu kuzimya inkongi y'umuriro yari yafashe igice cyaho cyo ku mpaka wa Rusumo. Ku gihugu cy'u Burundi byo n'umwihariko uko byabaye inshuro nyinshi u Rwanda rutabara abarundi mu buryo butandukanye, nubwo hari igihe bisa nkaho birenzwa amaso n'abayobozi b'icyo gihugu. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yigeze kuvuga ko hashobora kuba ari sekibi igendera igihugu cye iyo batangiye inzira yo kwiteza imbere. Iyo sekibi kandi yavugaga ishobora kuba inakigenderera iyo umubano mwiza n'u Rwanda utangiye gutora agatege nk'uko biherutse kugenda. Nubwo bimeze bityo hagati y'u Rwanda n'u Burundi hatari umwuka mwiza ndetse n'imipaka ikaba ifunze, ariko amateka agaragaza ko u Rwanda rutigeze ruterana igihugu cy'u Burundi mu bihe bikomeye. Leta y'u Rwanda mu Ukuboza 2008 nyuma yo guhabwa uburenganzira n'inteko ishinga amategeko yafashe icyemezo cyo kwishyurira igihugu cy'u Burundi umusanzu w'amadolari agera kuri miliyoni 1 bwari bwarananiye kwishyura mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Icyo gihe ubwo u Rwanda rwishyuraga Burundi iyo miliyoni y'amadolari, u Rwanda ntabwo rwari igihugu gikize kuko rwari rukishakisha, ariko kubera umutima wa kimuntu no kwiyumvamo igihugu cy'u Burundi kari igihugu cy'ikivandimwe bahisemo kubikora ruburinda guhagarikwa mu bikorwa bya EAC. Iki gihugu cy'u Burundi kuba cyakinjira muri umuryango wa EAC muri Nyakanga 2007 kugeza amagingo n'aya bwagoye cyane no kwishyura umusanzu busabwa n'uyu muryango, ahanini bitewe n'ubukungu buba budahagaze neza muri iki gihugu cy'u Burundi. Ahandi hantu hakabiri u Rwanda rwatabaye igihugu cy'u Burundi ni muri Mutarama 2013. Isoko rikuru rya Bujumbura ryafashwe n'inkongi y'umuriro ikomeye. Abapolisi b'u Burundi bo mu ishami rishinzwe ubutabazi bamara amasaha menshi bagerageza kuzimya bifashisha imodoka 3 gusa zizimya inkongi, ariko biranga bibi by'ubusa. Byabaye ngombwa ko ingabo z'u Rwanda zohereza byihuse kajugujugu 2 muri uyu murwa mukuru w'ubukungu zitabara inyubako nyinshi zari zitarakongoka. Iri soko ryarangiritse bikabije bihiramo umutungo barirwa mu mamiliyari y'amafaranga y'amarundi. Ahandi hantu hagatatu u Rwanda rwatabaye igihugu cy'u Burundi ni mu Ukuboza tariki 25 2020 ubwo abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro muri Centrafrica bayagabye igitero ku ngabo z'u Burundi zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye mu gace ka Dekoyi kari muri prefegitura ya Kema, ko zari zagotswe n'izi nyeshyamba zishyigikiwe na François Bozize wayobokiye igihugu. Gusa ingabo z'u Rwanda zidasanzwe zizwi nka Special Force zaturutse mu gace ka Sibutu gaherereye mu birometero 70 zirahagoboka. Ingabo z'u Rwanda zasanze abasirikare b'Abarundi 3 bamaze kwicirwa muri iyo mirwano mu giterezo nyeshyamba zagabye ku basirikare b'u Burundi. Abandi benshi bari bahakomerekeye nuko RDF hicamo inyeshyamba 3 ndetse zigarura n'ikamyo ya gisirikare yari yafashwe n'izo nyeshyamba ndetse n'imirambo yari yatwawe. Ahandi hantu u Rwanda rwatabaye igihugu cy'u Burundi mu mpera za Nzeri 2020 umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara warwanye urugamba rukomeye n'ingabo z'u Burundi mu ishyamba rya Kibira muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza na Bukinanyana muri Cibitoke. Tariki ya 20 Nzeri imirwano yarakomeje, ingabo z'u Burundi zirusha imbaraga abarwanyi ba Red Tabara. Bamwe muri abo bahungiye muri pariki ya Nyungwe mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru. Abasirikare b'u Rwanda bari barinze pariki ya Nyungwe bafasha abarwanyi ba Red Tabara bahanganye n'ingabo z'u Burundi ndetse n'intwaro n'amasasu bari bafite. U Rwanda rwabashyikirije iki gihugu cy'abaturanyi muri Nyakanga 2021. Burya ngineza yitorwa indi, kandi buryo umuntu nakugirira neza iteka ujye ubizirikana. Nubwo Perezida Ndayishimiye atajya bizirikana, ariko nyamara u Rwanda rwigeze kumugoboka. Mu gihugu cy'u Burundi hahumuye umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye muri Nzeri 2022, ndetse n'uyu mukuru w'igihugu yabivuze yeruye ko hari abashatse kumwigarika.
bituma akura igitaraganya General Alain Guillaume Bunyoni ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe muri Nzeri. Uyu General Alain Guillaume Bunyoni ubu ari muri gereza, aho urukiko rw'ikirenga rwamuhamije ibyaha birimo kugambirira kugirira nabi umukuru w'igihugu no guhungabanya umutekano w'igihugu, byose bifitanye isano n'umugambi wo guhirika ubutegetsi. Ibirego Bunyoni yahamijwe bishingiye ku iperereza ryakozwe, aho abagenzacyaha basanze muri telefone ye harimo amakuru agaragaza ko bashakaga gukura Ndayishimiye ku butegetsi nubwo we yabihakanye. Uyu General Alain Guillaume Bunyoni yabwiye urukiko ko leta y'u Rwanda ariyo yinjiye muri telefone ye ishyikiriza u Burundi amakuru yifashishije mu kumugeza mu butabera. Haba u Rwanda cyangwa igihugu cy'u Burundi nta ruhande rwigeze rubyemeza cyangwa ngo rubihakane. Icyakora biragoye kuvuga ko umuyobozi wo ku rwego nk'urwa Alain Guillaume Bunyoni yahimba amakuru nk'aya imbere y'ubutabera.